Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en süyüklü kızı, beyişteki ayal zatlardan en asılı, en alardan hanışası bu Fatima radiyallahu anha oladı. Yaşosunda öte köp jolu Peygamber aleyhisselam üçün kıcalat bolup, Peygamber aleyhisselam üçün göz yaş döküp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçün ayavay sarsana bolgon. Buna oşol turasında aytып ötüp ekanmiz. An Abi Sa'labatal Khushani radiyallahu anhu qal: "Qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ghazatin lah, fadakhala al-masjid fa salla fihi rak'atayn. Wa kana yu'jibuhu idha qadima min safarin an yadkhula al-masjid fa yusalli fihi rak'atayn yuthanni bi Fatimah thumma ya'ti azwajah." Abu Sa'laba Khushani radiyallahu anhu aytat: Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saparga çıkıp, kayra qaytıp kelgende, meşitke girdi dağı 2 rekat namaz okudu. Negizi meşitke girgende, egerde makruh vakit bolbosa, bagımdattan gün çıkkanга çeyin, jana asırdan gün batkanга çeyin, jana gün çıkıp atkanda, çak düştü jana gün batıp atkanda, mına uşul uçurlarda namaz okuганга bolboyt, nafil namazlarda. Andan başka uçurlarda nafil namaz okusa jakşı bolot, gündüzü bolsun je tündösü bolsun. Tahiyatul masjid dep koyat, meşitke kirgende 2 rekat namaz okugan, bul Peygamber aleyhisselam'ın sünneti. Emi sapardan gelgende dağı bul Peygamber aleyhisselam'ın dağı bir sünneti 2 rekat namaz oku meşitke gelipçe. Eğer siz meşitke gelip durup 2 rekat namaz okusanız, anda sapardan gelgen üçün 2 rekat sapardın sünneti bolu eseptelet, jana meşit menen uçuraşu tahiyatul masjid namazda bolu eseptelip kete beret. Biroq eki başka amalda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sapardan geldi dağı meşitke gelip 2 rekat sapardan kaytıp gelgen namazda okudu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayavay jaktırat ele, kaçan ele sapardan gelgende meşitke gelip 2 rekat namaz okugandı. Oşendi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup bütkenden keyin yusanni bi Fatimata thumma ya'ti azwajahu. Adatı meşitten çıkıp ele özünün kızına barıp maktayt eken, erkeletet eken. Anan kızından keyin anan başka juwaylarına barışken da. Eğer saparga çıka turgan bolsa birinci juwaylarına jolугуп, andan keyin özünün süyüktü kızına jolугуp, andan soň meşitke barıp 2 rekat namaz okup anan saparga çıkışkan. Biz de şunday kılsak inşallah sünnet bolat. Peygamber aleyhisselam'ın kılgan bol amalı. Kündördün birinde safardan geldi. Gelgenden keyin 2 rekat meşitte namaz okup Fatima kızına bardı. Fastakbalathu ala babil bayti Fatima. Faja'alat tuqabbilu vajhahu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızı tosup aldı dağı üyünden çıkıp, anan Peygamber aleyhisselam'ın nurlu, berekeli yüzünden öptü. Anan gözüne jaş alıp iylay başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp kızından sorup atat: "Ma yubkik, o menin kızım, emne sebepten siz iylap jatasız, emne türtkü boldu sizdin iylaşыңызга?" de Peygamber aleyhisselam soradı. Oşonda Fatima radiyallahu anha aytat: "Qalat araka ya Rasulallah qad shahaba lawnuk." O Allah'ın elçisi, ben sizni qarasam, yüzleringiz bozorup ketipdir. Wa khalawla qad thiyabuk, kiyiminiz kir bolup kalıptır. Oşol sebepten men iyladım, kıcalat boldum deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emi kızını soratıp jatat. Ya Fatima, la tabki. Kızım Fatima iylay görme. Fa innallaha ba'atha abaki ala amrin la yabqa ala zahril ardi baytu madarin ve la wabarin ve la şa'rin illa adkhalahu Allahu bihi izzan aw dhullan hatta yablugha haythu yablugul layl. Allah Teala hakikatta senin atana öte ulu iş berdi. Jer betinde bir dağ uy kalbayt. Topraktan kurulgan, jana töөнүн жүндөрүнөн, jana başka eçkinin жүндөрүнөн, jana maldın tüktörүнөн жазалган çatırlar bolsa dagı Allah Teala sözsüz türde atana bergen dini jetkizet deydi. Kандай uy bolsa dagı. Demek jer betinde bir dağ uy kalbayt deydi. Peygamber aleyhisselam sürettep, sıfatlap aytıp berip jatat. Emi üyler ar türlü bolat. Baylardaki başkaça boluşu mümkün. Kedelerdeki çatırdan dele bolat. Jönököy dele bolat. Beçara ata babalarımız köçmen bolup toğdan toğga janagı bozu menenle жүрgөн da. Бул жерде айтып атат, кандай гана үй болбосун, топурактан болобу, же болбосо жанагындай
койдун, малдын жүндөрүнөн, түктөрүнөн болобу, кыскасы кандай гана чатыр болсун, кандай гана адам жашаган жер болсун, сөзсүз түрдө Аллах Таала сен атаңа берген динди жеткизет дейт. Ла илаха иллаллах келмеси ар бир үйгө жетет дейт. Эмнеге ыйлайсың? Түн кайсыл жерге жеткен болсо, ошол жерге атаңа берилген келме жетет дейт. Бардык үйгө жетет экен. Бирок бир өзгөчөлүгүн айтат. Иззан ау зуллан. Кээ-бир инсандар сый урмат менен бул ислам динин кабыл алат экен. Ал эми кээ-бир инсандар болсо, башында каршылык кылып, түшүнбөстүк кылып, шылдыңдап, кабыл кылбай, анан бир мезгил келет экен, алардын дагы кабыл кыла турган мезгили келет экен да. Биз бир жашообузга бир көз салып, көз чаптырып карасак, ушул жерде отургандар кээде уялып кетебиз да. Эшигибизди каккылап, алыстан, мечиттен келипсиз менен бизгечи. Алланын үйүнө чакырган учурда кээде түшүнбөстүктөн туура эмес сөздөрдү айтканбыз. Булар иши жок, булар безделниктер, булар көчөдө эле жүрө беришет. Булар жанагы сурай турган, тилей турган адамдар булар. Булардын үй бүлөсү, бала чакасы жок деген сөздөрдү мурда билип билбей, түшүнүп-түшүнбөй кээ-бирөөлөр айткан эле. Эми алар учурунда түшүнгөн эмес да. Ал эми кээ-бирөөлөр башынан эле түшүнгөн да. Угуп, башынан эле кабыл кылып, аларга жардам берип. Мына ошентип адамдар эки топко бөлүнөт экен ар бир доордочу. Кээ-бирөөлөр чындап нусрат кылып, жардам берип, жөлөк таяк болуп, оорун колунан алып, ошентип баягы Аллах Таала тараптан берилген жакшылыкка көпчүлүгү жардам берет экен. Аларды Аллах Таала бул дүйнөдө да, ахиретте да сыйлайт, урматтайт экен. А кээ-бирөөлөр келгенге аргасыз болот экен. Аллах Таала бардыгыбызды ошол сыйыбыз менен эле алып келсин, ыйыбыз менен кыйнабай эле, кыжалат кылбай эле, башыбызга түйшүк машакат бербей эле, жеңил эле бардыгыбызга Аллах Таала ушул акыйкатты жеткирген болсун.